Hello kagayam na imbag nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani kabsat Nora sa napuno nagan tintay patangatang drama itangam sakbay na hello mampay kani Princess Ramos dito Santo Domingo Quirino Isabela. Kastamatan kadagiti taga Poblacion Villaverde Nueva Vizcaya dita Purok Daya from Ray Mina kani Marilo Alcalde dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni kabsat Nora. Dir man ang biyanang, at daw galik amang lamang iti padak a tao. Nasamak namin iti libre, tadyak kayat ti agastos. No kas nga dalakad may kadag iti gagayam kan katrabahwa. Tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Kunamat lang no afford na mati pumanasyar iti agdudumang nga lugar. Amok tumatla nga gasgastusan dyan kaya nga asawa na. Apay Nora, itay kapay asuman na udit kaslada ka apapam. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Wan idi kalman pay lang. Isumo lagayam at cellphone mo latan at isang sangwam. Kita amat nga min dagito ipupos ni Annabella. Adamanan iti may nga beach. Sino nga Annabelle? Diyan kaklase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabelle amuse tayo idi? Muse ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagip mo. Malakit din. Urno sumunda kita agkaiwara a papel dita table mo. Tani asibigan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga Duma nga talaga ti asensado niya. Naalak lang iti hulugan na ito, Nora. Dumamat lang adabukod ko alugan, akas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tanay, nakababain ay. Wanmat kit di kakaiso na i-promote kamatan. Regalwam mat aday tabagim. Wan alisa. Kasi nga minalugan ni kayat ko. Tay ado ti mailugan na, tapno adda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya, no kasi nga daouting mi. Ngam, anya nga tano i-test drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasan, Nora. Na-test driven. Sigamot, Nora. Tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Toksik tumat ngamin iti opisina, no kasto nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Bakit planuan nyo kaano tayo arumwar? Tapno makapasyar tayo mamay. Ay nakababain mo't Joseph. Sige, da kami timaka mo nga agplano Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Ay katwa na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man nudual daw kayo lang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo tenday taala umabado manakaw. Ay nananang, ag-beach kami. Ado ti tupis ngayon nalak. Anya, apay, asino dagiti kakadwam? Dali sa nga gayam ko kan dagiti ka opisina. Isi bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaiso na nga labor Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan wano balunin nyo. Ay haanan nanang. Isudan ati makaam mo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ati makaam mo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayin adata nga share ko. Ay nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdamakat adan di pagluganan mi. Baka da pa'y malipatak no kastoy nga sao kayo nga sao, ito abay ko. Kitam ka din ni Nora, Lisa. Madlaw nga gin-enjoy dito na panan tayo. Itay paya pumanikture. Nga rod, di la mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto taapagbiit tayo laang dito. Iso, matla nagdakkel di malita nga intugot na Taado mo't gayam ti inalan akawus na.
Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam tinapanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di ka agdanag, taibagak ka dagiti kakadwa. Tapagbibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot tan ti bayad ti transient ang nagdagosan tayo. Ang Linora, adda nadlaw ko kankwana. Manipod na kadanon tayo dito. Di mo't pulos nagirwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag bilbidyo. Ala, siya kun ti makaamukan kwa na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpintas samat adata pa ng picture mo kanyak. Kakaiso na nga nabulod ko data nagngin nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph da ito'y cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga ito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya ti mayat. Ang di ka unay agyad i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang insulto ka, no? Amo mga sigod nga kobuak, pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminan akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod, aglag to akampay idi niya, picturean nak. Sige, madamdama manan, tada pa ibang friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang tid tayo amin. Ni, kunak man no libre. Iso nga Rod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak mo tinang awis kanya na. Apay, nuhan nga gapu kanyak, ada nga tayo pagluganan tayo. Awan, Apay anak kaw, kaslamot nalpay taabaga man nagaway. Imbes naragsak ka kumaanaggapo iti bets. Kaslamot karkaro stress ka anak kaw. Kasanumit nga mintatang, jegayem ko. Iso tinangi daulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyaklakit nga rod tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya, ay naglokaw. Kunak nagbalbaliwan. Taagpada kami mo't nga adda trabahonan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslaki maron sapay. Ay katsingiram to Apay nga ben nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niya manan ti aramidin na. Baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, inkaginanan anak kaw. Tanay, madlawa na bambanog ka. Makita yun, nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko na panan may nga beach. Ngam ay na, nakatupis ka lang. Kasanon numakita ti sa balid ay ta. Dato iti ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dya mga aglangoy. Kas kadaag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuitak. Dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang da amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, agdayet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggan. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturod mo tan.
Bagbagaam to man niya gayam mo, Lisa, tani. Pagkakatawaan dan, gapoy tikas ta apos na. Urikas kasano, adamot latta panang sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Marmat nga minan amin na kinarakar na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga idilit ko nga kat nagmaya tupay. Ngam pagkakatawaan da kan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora. Kan ay na beach nga road dyan na panantayo. Natural nga agtupis da tao ha. Apay nga dyan may nga kaklase tayo idi nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-adu matlata ti likes na. Nag-adu ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. Kunam ata model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay ti agtupis. Apay, dagiti lang nakukutong ayat ti agbado iti kasjay. Ay, awan Apay, awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupis. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka, tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tiriknak, no kas di pagkakatawaan da ka. Iso ano dangganak, agyaman ngam no saan, makamu ka. No siyak, hanak nga papektar kadagita nga tataw. Apay ko asino ko madagita nga itibiyag ko, kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanyak. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaraan tayo inton bigat. Kasta aya, Kat? Ag-aw-awis. Ije kanumat na latak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta aya? Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano nasingit takan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kait din. Mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masaduta. Kan may sa adalakad ko inton bigat, friend. Nakadlaw matngahan mo nga kaya timapan. Pasensya ka na talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kait din nga kayat. Mapanta kait din, Lisa. Ay, mala. Panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod, Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga mintisa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang, nana. Ay, ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa'y ati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malanga rod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti daduma sa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sa nga ilin ni Rochelle. Wan, isama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon dito. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa itoy. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalang arod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko mga sikaso kadagiti daduma sa nga ilin Mabanta kay dagpasyar, Lisa. Ay na, nakababain mat akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta ditoy. Kan amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak te makaamo. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sang aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid dagja kakadwata. Ay saan
Makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji ka matan nga kadkadwa. Tadala nga ron nga nakaumay tayo ito'y. Sulitan tan, Again enjoy ak matan. Wan angam dumala ang mataji ag sorsorta. Ado ti mapasyar ito'y. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na niposta. Karkarwak man kit di nga sorunan dagi jay na apal nga tataw. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwat na Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya ama. Imawag da siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay. Haan nga bali, nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa'y, inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklako da ito nga department store niya. Wen nga rod, saan pa'y anangin na tilako da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga nalakati magatang ito'y. Huston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak, kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay di ta alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako mitinangin nga na. Tapno adamat ganan siyam. Husto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Ruda. Agpila ta nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige tani, nabanuga. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiig mo man dato'y ginatang ko tag si Arak biit niya. Sige, darasama, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin agbayad. Anak nga agsubsubli ijay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayim nak. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya kamatan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngaming tipilak itay no panawak. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayada mo dyan nalak. Katwan dayto ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Ag-agsa pa, agsing-singer ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mo't mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pang-asim, agbayad ka kuman. Man umati kasta nga gayam. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayam. Apay ngay akas namot ten ti bagbagam. Kunaklakit din no, ilibre mat nagidya kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no, ada kwartak. Anya, no kasta, awan kwartam. Ngam kundi shopping ka. Katuwan na, tataan mo kat ilibre na. Anya? Naiturog ko matgayam. Ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Haan mat nga sumungbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapeng ko di kalman. Awan mat tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan na ngagmay masa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente may agsangpot.
Naungpot nga minin ti oras kan aldaw yu dito ma'am. Kan bayadan yu matantiran tayo dito Apay, han nga binayadan dya kadwak? Saan ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano ngay? Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ang... Ay itay bus mi ati kasarita ma'am. Ay, sige man nga rod. Ayan ti busyo ta kasaok man. Umay ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. Pasensya no itaak lang agawid tatang. Ado nga min tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro iti pudot na ito anak ko. Isa kasla kakapsot kan maulawak. Mapantayo lang ang ni ospital tatang. Masapul amataming kayo ang naimbag. Sana bali ta nagpakada akon iti trabaho. Aglangan akpay laang. Ay na, alang aron sikati makaamo anak ko. Uray saan ko man agpilit kamot ngamain. Adday ta dagiti lalabaan ma'am. Ni, nag-adungay data nga labaak. Maganos ka ma'am. Takas tamad tinagsaritaan nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaad nyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kano, kuna ni boss. Ay, anya matanan. Dahil jay tumat nga lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumang pat nura anak ka. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga lisa. Impaspasubo nak. Apay aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan may tinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta ngay nalak. Imbag ata kinayat da ngay karok. Babaan ti panaglabakan panagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga lisa. Apay, anya tulagan nyo aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kan agasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo a kwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa Impabayad ko pa ang kanya na. Adda karbengan na amangala iti daychay. Takwarta na gayam tinaigatang. Ha? Amukon ti ugali manak ko. Bayadam ko nam. Ngamsaan? Adda ululbud mo. Dayta ngamin kat ti madikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mat. Madi ngamin ti kasta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayem nak nga ro, di rombang nga ilibre nak. Ngam adamat paggastusan jay tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kaya ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababa inti kastangar aramidem anak ko. Ay. Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. Napan gayam nag-swimming dalisa, kandagi dya kaubraan me. Nag-ado tipos da, adapay videos da, nagraragsak da. Ha? Handa pa'y nga nag-awis, nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo anak ko. Ay, handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am-am mo. Kat basol mo mutlaeng. No apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem. Kat nalabi it napunuan dan. Iso nga agpanunot kan anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom tirason.
No apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen a masapul nga ulit-ulitek nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ah? Ay, umunakan. Sumaruno akto, Nora. Kan may sa, awan kwartak apang ilibrek kan ka. Ala, hanak mo't nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Ah? Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch ta. Ada kwartak. Ah? Sure ka? Uwan ko nakmat. Ay, friend, sorry gaya ma. No iti kalabos kat nagpalpalibre lang ti inararamit ko. Kinapudno na, mababain ako unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karakaro kanyam. Naamiris ko nga, bidot na gidya nga inararamit ko. Kababain no mapampanunot ko. Ish. Ha? Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasdi nga adalakad tayo. Ay, agyaman nakarik na kamatlaangan, Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman na ka, tanakaamiris kamatlaangan. Nagbalbaliwak nga rod kat inidya kon tagpalibre kadagiti katrabahwa. Gapoy ti daytangay naramit ko nagsublimat laang tinapintasalin nangan may kadagiti gagayam kan kaopisina. Alakastan, tigayam mo, Nora. Ala gagayam, ditan tinagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Hello gagayam na imbag ka naragsak ngal daw yung amin ngawan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Marlon, saan napod na nagan, dakin kapadasan iti may patangatangad drama ita. Nga makablawa man pa ni Grace Rodriguez, Arlene Siano, kani William Collado. Kastimanti ko na ni Kabsat Marlon, dear manang biyanang, nagaplayak para abroad kat idiruray kon ti flight ko, impapas ko tinag-happy-happy. Gastos ditoy, gastos si Jay ti aramid ko. Masukatan to iti dolyares, kinon kunak itinakam ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kahit kumusta mo tayo pa nag-apply mo ijay abroad, Marlon, baraw? Umadanin na lang. Employer lat kurangin. Uray kanulatan tayo recruiter. Suda ka nun ti makamo amang biro kiti employer ka. Ay kat nasaya at nagbiit man ang naiprocess. Kasla kaanula ang idiinrugim ti nag-apply. Kasta itan na nang tapuro online amin na yun. Mayat matkat niya, tapno sa anak ko na magastusan iti pamasahe no agkarabiyahe ak. Kahit sigurado nga rudaan anak ka. Wan ananang, agurayak lang iti awag da kanyak. Ay da, itapay lang. Aggagatulan ti nakulap ko ang makaigam iti dolyar a kwarta. Alakat urayong nga ruda. Ngam di ka unay mang namnamata na rigat ti mapaay. Sa nabali, ta siguradong da dyan anang. Padakilin tayo tuntoy balay tayo. Baikan tayo iti second floor, kan third floor. No, danto pa kawaduwadan na. Oray inggan fourth floor. Yan, anak. Sa munto planun day ta. Intun addan kwarta, anak ko. Puno aya nga agap apply ka para abroad ka anakan Marlon. Ay, uwi ng kalhulyaw. Kasano anaamuan nyo nga kat secret lang mo't dadya ko ma. Kasano a secret kat iwarwara gawag mo mo't edi tersina ni bakat edita. Ha? Ay, uwan gaya man niya. Ang para kaminton ka ni Lucas nga anak yo adolyar ti sweldo na. Sapay ko mga rod mapagasatan ka man akas iji anak ka. Warang ka sure da jayo.
Ket masigurado, kadakdakkel to abalay ti ipatakder ko, ngam tim patakder ni Insan Lucas. Ay wanangkel, umay kanto iji balay inton malam, ta agpasyatak man. Apay, agpadispedida kan aya. Wanangkel, rogya kon ti agpadispedida. Huston to, no agflight akon. Apay, naumakan, ngagtaltalon ka anakan. Wanangkel, ilakok ton day talon ko. Mangkita ka man kit din, daan mo mabayar. Sayang ano ilakaw mo. Ay, nadala ko man nawan-wan na kwarta. Siya konti manggatang. No kaya't mangkel, saldaan pala eh. Alang araw, intun makaapitak atap no adap ang saldak. Sakti masayangan iji bangkag mo no ilako mo. Sa nabalay, tainton makaigama kiti dolyar. Igatang kuntumot lang iti nalawlawa a bangkag. Marlon, aldawan. Apay, di kan mapan iji talon mo. Day tangamin kat, nasubraan nyo man ang tinaginom ako nak. Masakit ti ulok na nang. Apay, pangalalaam iti kwartam, tainal daw kamutin nga agpainom. Awan pailangan nyo mo't. Maibos ti abasto ta ano kastalaang. Kurang nala dituyan balay nga agnaud dagiti gagayem mo. May samot dayjay nga angkel mo a Julio. Laklakayan mo't dayjay. Di kay kati agong ugat na nang. Ipapapas ko lang mo't aginom. Tajakton maaramid dagito ije abroad. Bayan nyo, taikan kayo iti pagpalingkayaw. Pangalalaam iti kwartam. Insaldak kanya Uncle Julio di talon ko na nang. Anya, apay nga ay nagluko ka na ko. No kasta, awanan at idagaaso kayam. Awanan na. Ta praktise ka unti sana sumalog di bangkag. Saan ba't nga agbangkag ti aramidag to ija abroad? Ay agdardarasudos ka Marlon. Day tala aggas-gastos tar aramidam. Naya. Di kay ka di agdanag nanang. Tano maka-abroad ha, pauitan kayo to iti dolyares. Gatangin yun ton amin na kayat yo. Ay naanak ko aya, di ka pa'y agbilang itipil, no di pa'y napusaan. Anya apyak na ibagbagayo aya. Awan pa kay naiganday tapyak iti panag-abroad ko nanang. Naimbag nga oras yung auntie, umaya man. Nay, si ka magayam jaki kaanakan, sumra ka Ay, agyaman na kante. Ada ni Insan Marlon? Ay awan kaanakan, kapampanaw na. Inawis daan na pan ijay sentro. Apay ka day. Padasag kumapay lang ti bumulod iti kwarta na, auntie. Tanay ospital ngamin ni nanang. Katawampay mo't ti pawit nila kay ko. Bayadak kumamot ladagos no makapawit nila kay ko, auntie. Apay, naan ano ayan isolidad? Imato man ang ti blood sugar na, auntie. Di nanto mga min maliklikan dagiti makanabawal kan kwa na. Kasta aya, ay nano adala ko maigam ko a kwarta, uray siya kung timang tad. Ngam awan matan, naipalingki kung tay intad ni Marlon. Ni Marlon ko auntie. Barang ada kwarta na. Tinasaya at urayom laengan kaanakan, patsik nga agawid mo't laadagos day jay. Nakapasyar ka mo, Insan? Ay, Insan, bumulod ako mapay lang iti kwartam. Aramatan ni nanang iti ospital. Na ospital ka no ni ante man ako. Kitnay, awan busbusan da. Ha? Ay, awanan Insapsapam ko mga imbaga Nausarmin di kwartak. Ay, kasta aya. Sayang. Alang aron, sana balin Insan. Sumapulak lang iti sa bali ang mautanga. Mala, pasensya kan abalasang ko. Una ngamin no adda maipabulod ni Marlon. Awan magayam. Nanang, luton nyo man na ito. 2 kilo a karnet baboy. Pulutanan mi man inton malam. Kunak man no awan kwarta mon. Sapay maasya na kini Jackie.
Awan man la apulos mo tinayawat taken kwa na. Gaputan na damag na nga agabrod na taon. Rugyan dak mo tayo nabuludan. Ay, sana nang. Ore da kwarta, tiyak kaya tagpabulod. Tama nga no, marwam da. Ha, ay una yung tikas pa nagsasauman ako. Pudno mo, kita nyo man, italaang nga umasidag kada tayo dagi di akabagyan tayo. Taamuda ngamin nga agabruda ko niti mabiit. Sigud mo, saan nga mas asidag dagi di atat tao? Sa dala makalagip kan umasidag mo, no da ka sa pulan da. At dangarod ijay ospital ni Antim Asulidad. Di ka lang na asyanan ijay tao. No adala ko makwartak ay katinted kun a. Ununa ti panaginom mo. Imbes nga itulong mo. Naimbagmantan na kaumay kayo dito ospital, auntie. Ay na, awang pa'y ngamin siya ka anak kakakasinublat kong agbantay. Inak ko mairwartay pawit nila kay ko. Ala, siya akong timang bantay kininanang mo kaanakan. Aywan, alaam da ito'y. Di mawatak ngamin iti pagpalingkikin ni Marlon. Kat adapay mo't nabate. Isopay nga inayon mo nga igatang iti masapsapol ni nanang mo. Ay, saanan, auntie? Adantay kwartang haruraya. Alakit din. Isupay mo't nga inayon mo abalasang ko. Ala, ay agyaman nak nga rod, auntie. Sige, panawan kayo pa nga rod na niya. Mabiitak laang. Nanang, apay ajak makita tay paborito ka t-shirt. Sapay adda pag nami itang agagayam. Isuot ko kumaradya ta branded. Kanayon la aday jay ti isusuot mo. Ibagadan tupay adi kag suksukat. Branded nga minday dyan, nanang. Ay na, jakon nasangot tinaglaba iti kalman. Tanapan ko sinarungkaran ni Antim Asulidad ija ospital. Okay. Kumusta ma it nyan ti solidad? Nakarwaran? Itakano nga aldaw ti irurar na ija ospital. Ay ka nasaya na. Anya nga eh. Nakadiskitar da matlangi ti kwarta pagbayad da. Wen, nagpawit mutlan nila kay na. Kitaan niya man. Adamat gayam kwarta da. Utangan na pailaang mat na tao. Ay na, sumanao ka pailaang. Katawan lang arudan tinaitulong mo. Nanang, kaya tiyaw, tayalaan da kayo ti babaunan niyaw. Tapno saan kayo na marigatan iti trabaho diti unag ti balay? Anya ababaunan mo't nga ibagbagam. Kabailak pa'y mo't trabaho. Nagbasit to'y balay. Tanya ko mga iti aramidin na dito'y. Itapay laeng sursurwen yun tiyagbalin adon niya, nanang. Tainton makaabrodak. Pasig to adolyar ti may gaman niyaw. Saan man atila ibagbagam. Agbilbilang ka manen itipil adipay napusaan. At dayta kay manan. Dayta man piyek-piyek ti bagbagayon. Aywan, ilakog tayo nuwang kon. Tapno adda pagpaswildo tayo iti alaak ababaunan. Ay agtal na ka man, Marlon. Di ka pa'y lanakab-abroad. Ngam nagadun ti kayat mo nga aramidan. Adda ka pa'y laang dito'y. Ngam awanan tinabati ka dagiti sanikwam. Insaldam ti talon mo. Sa ita, aglako ka manan iti dingwan. Adda pa'y matay bakak ang mabati. Ay di kan mangala iti babaunan. Tanakababain numaamuan dagiti kaaruba. Mangala ka iti babaunan, adi ka pa'y lanakaab-abroad. Anya ko mati nakababain nga. Diyak matla kaya ta mabannog kayo. Kasaritak to ni Nana Marcia, asigod ala bandera tay siman akaaruba tayo. Raiso, ti pagbalinan tayo ababaunan. Isunto matla adya la agis istambay ijay store tira ramidin na. Saanan ko nakmod, ay di ka agar aramid, Marlon. Ada akon, Mare. Ah, nay, anyat masapul mo, Mari Marcia. Ay, kwa. Kinasarita nak ni Marlon ni di kalman. Imbaga na nga alanda ka babaunan niyaw. Wen ko nakmadagusan tasayang mo tay dakkelas wildo nga upper na. Ay ikwa. Agsarita kami man pa'y nga agina. Sapay binaklay kung to nakasakwa badok.
Perken yun ni Nana Marcia, tamang rugin ng trabaho dito balay nanang. Awanan tirong mga pagsaritaan tayo. Ay, kwa. Sana balay, takabalak pa'y matagtrabaho, maray. Siting pretty kan tulatan, ta siya kung ti makaamoy ti amin. Di ka pa'y mutla ag-flight. Idin total ni Jerome akaanak ka kat nag-flightan. Imun unakan sapay anag-apply nga misaw. Ay, ororayak langan tayo awag ti agency kanyak tata. Ang maging kaita, awan pa'y. Nagbayag nga ro, awan mo't awag dan. Sapay adda kanya kon tay talon mau. Awanan at isukayam. No kayat mau, si kapay laeng timang sukay. Ta siyak tumanan no makaaburod kan. Tapno saan ka matambay. Sana nang kan? Nairawaman ti bagik itilinong. Maikawa ako na mainitan. Ne, kita nyo, pimudawag nga rodan, ta saan ako na mainitan. Sapay na nga lakagayam iti babaunan yaw. At pagpaswildo yung ay. At dapay mo dyan naglakwak iti no ang angkal. Ang kasanon no maibos. At dapay mo tay bakak. At dapay kalding ko amasikog. Ay na. Siyak ti masayangan ka nagiti ilaklakom barawk. Sana bali angkal na makaabrodak taon. Masukatan adagos na kita. Tagbalinak ton adon. Don Marlon kunadan to kanya ko. Nanang, agrobot kayo, tayo agpasyar. Inla ko kung tayo bakak, iso nga agpasyar tayo. Anya, apay nga inla kong mananjay bakam. Una, tapno adda aramatan tayo nga agpasyar. Alan, ingka agrobotan. Ay, pagpasyaran tayo. Kan asino ti kadwata. Duwata lang nanang. Ken dahi tayo driver ti lugan ngay nabangak. Sursuran tayo tinapipintas ang mapasyar di ti Luzon. Ipapas tayo agpasyar. Tamang ano mabayagak to ni di abroad. Di kayon ton masango nga ipasyar. Anya. Apay, kapanan niyo Marlon. Ay, in kami agpasyar na. Apay, sandak ngay kuyaw. Umayak mo, naimbagla para bit-bit iti bagahiyaw. Sana na, tawan mang pakan ka na iti dingwan iti palay. Apay, isan nyo kasapulan tagluto iti kanan nyo iti papanan nyo aya? Sana ta-gorder kami tulatan na. Ay, agasam. Talaga big time kayo Pasyar kayo pasyar. Ngamjay repyaw, awampay kargana. Ha? Kargaan nyo mo sana puro danom lang. Ha? Ahon, kumatangak to iti may karga na. Talaga mo Kanayon ti panagpasyaryaw manang maray. Nakita k manan tay post ni Marlon. Agsasarunumutan ti pagpaspasyaran yaw. Ay na, jakon si murot iti dadumaan na pananda. Namindwa a klase murot kun kuana. Agsasarunumut ti post na. Nasursur nan samot amin ay napasat ti Pilipinas. Ay, jakamoy ti daydi akaan na kamulyo. Masapol nga ipos na amin apapapanan na. Ultimo kanin na iti restaurant apapanan mi. Pitpituran na. Amin a lugar apapapanan na. Awan palabsen na apituran. Sa bagay, ipapapas na siguro di nantun maaramid ti kasjay intun nakaabrudan. Unhangam kababain. Amangan no ibagada nga agpalpalas to. Talaga mat nga dapalpalangwad jay anak mau manang. Nabayagay na nadlaw ko na ita. Nalamangan kayo ta nakadasara kon Marlon. Na kayo ngayon di kayo mangan? Pasig mo't anatang ti may lutluto. Awampay karni. Mapurga itinatang ditoy. Ha? Kanwan gaya Marlon. Tay mamanginginaan na sa buntigatangan nyo paglabak. Sensitive nga min nagituramay ko. Nulalakaan asabon ti paglabak. Ha?
Kano kas di ngagpalingki kayaw, igatangan dak mamut iti sabon na pagpapudaw. Saan ko ahiyang dagiti sabon niyaw, aggagatulak. Ha? Kan mamerienda mamut. Makabanog taglaba, nga mawampay mamerienda mamut. Uray tinapay lako maawan. Pumanasyar ka, Marlon, ngam di ka pa'y gumatang iti naima sa sidaan mamut. Ha? Sige. Gumatang aktaw na. Ambisyosa mo't na dyan na Marcia nanang. Napili iti sidaan. Nareklamo lang unay. Nangalala ka pa'y lang amin iti babaunan. May ibusan ti kwartak gapukin ko na. Aging ga ka diita, kat awan pa'y update jay agency. Awan pa'y nga rod nanang. Mano abulan ang tinapalabas. Kunada idi, makabulan lang ti urayag. Awan mo't awag dan. Anya nga tano si kalatan ti mapan ag-follow up ijay agency. Taamangan mo't no saan dangas asikasuan. Amangan no kasapulan ti follow up anak ko. Sige. Tama panak tuman nga agpaisaw na nang. Hello Marlon. Kumusta? Anyat madamag. Nananagawanan. Awanan te. Awanan na itinamnamak adulyaris na nang. Pikimat gayam tayo recruiter ka. Anya? Subat na gayam. Awanan ti awag na maure ka. Napikiat na nang. Sapay may pibusan tayo naglakwag itinwang. Ala, agawid kan. Ta dito'y balay ti pagsaritaan ta anak ka. Manang. Maturog kan Marlon. Rabiin, itay ka pa'y sumanangit. Anya pa'y nga iti maaramidan ta, nung napiki ka. Sapay nagdakil timbayan ko iti dadya recruiter na lang. Kung na nga isunti makaamoy iti amin, agururayak malay iti awanan. Anya nga rod nga ay, talaga akas ta. Pangalaan tayo ngayon iti pagbiag tayo na lang. Naimbag ko no jak insal da di talon ko. Sapay nalako kon ti daduma adinguan ko. Day tangamin ti bagbagakan ka. Nagdarasudos ka anak ko. Di ka mo ngamin dumgag iti pamagbaga. Nanang. Amo ka didakon ka sa pulan ngem sakbaya pumanawa kaalaag pa'y atay swildok akin si Mel. Anya? 15,000? Kat kastamot ti saritaan mi ken ni Marlon mare. Iso nga'y manugot ka nagbali na babaunan yaw. Inananusak pa'y nga uray awan masidsida. Kan uray awan mamermerienda. Inananusak tapampanunutak tay kin si Mel nga ingkarit anak mo kanya. Marlon, umay ka man dito oy. Nanang. Marlon, ayan ti swildo nga'y. Jakin si Mel. Nana Marcia, amoy yung matakas ti tinapasama kanya. Hindi lang mabalin tagtawar. Ay, sana na mabalin. Noon niya titulagan ta tong palanta Ulitak inananusak ti diretso anatang asinsinda dito'y balayaw. Kanawampay merienda dito'y. Jak pa'y nakaraman iti Diyos. Tapasig adanom ti karga ti repyaw. Pati siyampo, awan. Iso analanlanit ta buok ko. Agpekasakpay dito yan, tamadmadi tay sabon iti rupa. Basid lang ito'y kwartak dito yun, Nana. Manuday taya? Sangarye mo lang. Malayag mo daytan. Ngam iti may sa kondisyon. Bagkatag tay automatic a washing machine yaw. Ha? Ay kabarbaro pa'y day di a washing machine, may Marcia. Kanya kumano ka barbaraw? No diyo kaya bayadan nyo takin simil ngayon kariyo kanya. Itan. Alan na. Itid tayo dyan washing machine. Anya? Alan na. Bagkatan yung arudan dyan washing machine. Jak kabalan na bagkatan. Itulod mo dyan balay, Marlon. Kumboy yung tak anana. 15,000 ti kumboy ko. Na! Ay, sanay! Ikarigatak la baklayanan. Ala, ibuat mo. Tabaklaya kon, Marlon. Insan Marlon, namuak tinapasamakan ka. Naibagan ni auntie kanyak. Napeke kagayam.
Wan nga ron insan, Jackie. Kayat mo pa'y taga-abroad, insan? Kasano ang maka-abroad akat awan mo't kwarta kon. Agsapsapol ka no iti trabahador ti boss nila kay ko ija abroad. Kano kaya mo si kanti i-rekomenda nila kay? Ha? Anya nga iti busbusak, insan. Ay na, saan ma-problema ang day ta, insan? Maidiskitaran ti kwarta. Agsapol ta iti pagutangan ta. Samon to bayadan no nakabroad kan? Alaman nga ro din, san. Inkarit ngamin kanina na nga pag namayag apama na maka-abrodak. Hanggang na napiki akmat. Nala, di ka madanagan, insan. Ta siguradon da ito eh. Saan kanto na mapiki? Agyaman akin, san. Mabainak ko anya nga ro nga. Pasensyakan na awan na ipautang ko kan ka iday. Awan, mawatak da ito, insan. Basta agsagana ka Kasaritam to nila kay ko. Tapno maamuam dagiti requirements a rumbeng nga alaam, insan. Tinulungan nak nga rod ti asawa ti kasinsin ko kat kasi ti apo naka-abroad matlaan. Kat natungpal ko dagiti arapaap ko. Pinapintas ko ti balay mi, ken inyalaak ti inak iti babaunan na, tapno sana marigatan, ken tapno dakadkadwa na iti balay mi. Sa anak kon nagpalpalangguad, tanarigat gayam ti trabaho iti abroad. Kat tunggal malagip ko ti nararamid ko iti kalabas, mababainak. Alakastan, tigayim mo, Marlon. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.